mo yam kim takia equipping Christian youth panin keima lamrun le keima lamnyangin Jesus Christ minto kongwa ko hi Abesa tuni le somla sagikum March somni pan somni le lisung akat veina ECY Canada Pawon sung tangin Mr. Tunglakin Bible introduction Mr. Mwansomin personality Mr. Vaisomin Bible knowledge Mr. Sumungin salvation Mr. Mangpuin the word of God Mr. Siamboin minus 2 class Mrs. Nuampin praise and worship Amal tein lim takin hong nilong pon tao a akisap le awin suin siama tein atuan pa mongil Tulkong tumiya samlepwa may samnipan samtin la karin sungin ani vena ECY kinikila la dunga yimangin Jesus Christ minto kungzoni isin ding tu te pen worldview laisang to gitwakin leitung ko sakdan imusiati Faith naitiin umona lahilo uplana lahilo pangidiniam biblical praise and worship laisang to gen kanale byak yang na iti bangayiyam management subject songa time management bangjibangin igunzangin yunte kendiniam Resource management sunga isum call ziyadin isum ziak ziyadin le isum zat ziyadin Screen time management sunga screen bang tanjangding screen bang tanending Emotion and feeling management sunga feeling itanga lo na ilom na te bang ti control Christian they tung dang hilowa kingai ki health ya siang chota ka kinga kisokta Wisdom pilnata tagitiin bangidiniam Social management sunga ilomle igual teto bangtan kitwadin bangtan kipedin Knowing your role and responsibility in Christ's body Kasi kumpi sunga pitin na gente na ina in kwan sung ilomle go sung le ina kempewa kasi limle mera sunin bangtibangin kafarbangin tangte diniyam jite kisindingi Yala tongte chijanile ipoka kam sanate igwazo tinatinin yun tumno sungin isiwaya ikumkondingin Jesus Christ minto kungzoni